Ya marikiti nigo bwabete bugokorekana rituko rya igoro asomurobero yobete gukoragwa no muwaziri boboncheria Cyrus Nyabicha nabaigo omo director asensemo yechichiro Zakari Mose okwana nigo benegetie kubwatirana ne serikali county ya Kisii asokweneke buna oboncheria ngokorekana bole boikirano kulinda wanasiasa nigo babire bakobolwa gotiga gwesanania na mangana yechichiro nabaigo kweneke buna ngwabale oboncheria chinga kichinyororo asogwikirania oboncheria bwabo murikito Dorcas Kimma norobotyoru kubwatirana n'erichiko rya county ya Kisii asensemo yechichiro ryori kugania abarayigo chorwa weteraso bwakibwe chikurani gwaboncheria koro asechiro ya marikiti bemugetie igitambukero yo kubachora abaraya bo barachikubara ase emyaka 3 erebosyo omorobiro yoni gora itweno mowaziri bobonchoreria ase county ya Kisii Cyrus Nyabicha oyonegetie kubanga echireyo nakwenekia obonchoreria ngokorekana bole asoboikirano. Viongozi ni wenu na tauni yetu lazima tuipange. Nimesema sio mara moja sio mara mbili, we need to change our town and inaanzia vile tunajiorganize. Najua nyinyi ni watu wazuri. Chinga kichoni goboiga negetie kubwatirana na barayi bechireyo irigokora emeremo. Chinga kichoni wanasiasa baboriwe gotesanania na magana yechireyo kuganirigwa kwa bonchereria chinga kichinyororo chigokora obonchereria bwabo. Fanya nao kwa kazi ya serikali yetu iko na uwazi. Tunataka kufanya kazi na wanabiashara, tufanye biashara zetu na viongozi ambao mmechagua nyinyi wenyewe. Mlisema kuhusu wanasiasa. Wanasiasa ni ajira. Nyinyi ndio mnachagua viongozi, sio mwanasiasa. Asiingilie mambo ambayo ni wanabiashara nyinyi. Maiga yabachori obugokorekana niga barayi babete bakorarigwa bene eri ukora echireyo ase emyaka 3 erebosyo ase baganirigwe kubwatirana na serikali eri goikirania obokoreri ao. Leo ndi ile siku tulikuwa tunangojea. Nasikia mmefanya kazi mzuri. Sasa wajibu wangu ni kusoma wale ambao walishinda. Lakini ya muhimu ni kusema wote wale ambao tuliwania viti tumeshinda zote. Yes. From the first day I really thank you so much. And I'm ready to work for you in office and I'll be very available. The election was very peaceful. Igonigo mowaziri oyonegetie buno bochori obonigo bwakorekanete asenchera yobwene no bwasyoku. Igoniga bonchoria baganirigwe kweneki omorembe asochichirerio kweneki obokoreri obuya. Tumefanya uchaguzi ambao uko free and fair, si ndio? Yes. Tutashirikiana nao viongozi kutengeneza hii soko ikuwe soko ya kufana, soko ya kuiwa na kaunti zingine. Kwa hivyo wana marikiti na washukuru kwa yote. Sesekte yo nigo baenekirie koirwa na kubwatirana na bamenyi ba Gusii irigokora emeremo. Ana kuna nyinyi na nataka tukue na amani na kufanya kazi biashara zetu tukiwa free and fair. Sisi kama serikali ya gavana Simba Arati tumejitolea kufanya kazi na wananchi wote na lazima tufike hapa tufanye kazi. Hata kama kazi ilikuwa mingi, gavana amenituma nikuje hapa nimwambie niongee na wananchi nione kazi imefanyika vile nataka. Ndizi TV, Dorcas Kimma.